Saludos, ¿qué tal? Bom binyumbia más cerca Goriaca. David Paulus nace na Corsol. Eta un Zumba instructor, diseñador de moda y también coreógrafo. Eta viva y trabaja na Holanda. Eta visa que eta mira su mes como un artista. Después que ela participa na Paris Fashion Week, a revista Vogue inglês a acerqué para assim brindar um espaço para showcase su talento den a revista aqui que mundialmente tá bom conhecido riba o terreno de moda. Corre para like and share o vídeo e subscribe na meu YouTube channel. Corona was bastante moeilijk. Passou de mês ora corona me mestera para nem stop de na les, mas eu de na les de zumba que costa e bolo também gemas, a tomar mesa aquilo lá tá hiena com curva. Dus esse é para um puntje, pero wat betreft creativiteit, die voor ons gewoon que pequena casa, die voor me estava bezig com vooropleiding. Passou setembro me tá começar com school me tá espera com Deus poder. Na Fontes Academy me tá começar com docente beeldende kunst. Bonota desenhador comum e corriente. Bo aí bisami que bono que cria panha para vender, porque cria panha para arte. Ba cambia em medals de ideia? Ba cambia, isso tem que ser, né? Passou, vai começar ainda, tá por trás, se não for comprar algo. Então, acaba toevallig 2 maanden passam a vender 2 coisas. Dus, acaba disso tem que ser, pero acaba in de zin van hoe minuto bij hebben winkel of kost, pero me dat zeggen gewoon, si weet ik algo e po compre. Pero no me vai echt trapanha de fábrica como me vende echt. Que tipo de desenhador botar agora? Me também me mesmo como kunstenaar. Maar mijn pijn aan het eigenlijk, want ik naast denk ik como pintura lang kuta ja vida eigenlijk. Schilderij die tot leven komen. Desenho Nandibo va apresentar iba diferente podium internacional. Va by Francia, botata na Corso, va by Merca, se me não te equivocar também. No, maar bij Amerika no ainda se tá droom, pero maar bij London. Banha espaço de uma revista na grande de moda com qualquer desenhador que tá dentro, Vogue, anto Vogue inglês. Combin. Na Miami via de Instagram, anto eta eigenlijk via de Instagram, anto toch niet de berku Parijs, so ai passava si Parijs Fashion Week. Anto ja, começa ora botin show, botar bloggers of stylisten com também show, anto nanta saca portret, anto nanta riba Instagram of riba Facebook, como number, anto ja, sne kosan daarbij rond. Anto die gente que tá mani scout artista na novo, anto een of andere manier na di Miami. Na chamavo of na mando mail com coisa vai. Na Amanda so matra website. So uma amiga digo me digo extra website, so website toch te algo extra. En nota para tipo de grote bedrijf na sina bom esse website, so não gosta wat die website. Anto matra website. Anto 2 luna passar. Anto na Amanda mail via die website eigenlijk. Als je na Amanda mail dan bisa me kiko aqui kanto na contra me sinit interesse para doen. Anto Kiko, como sentivo ora que vai mail aqui? Ja, mino por aquele esse estado me dita kokita wega. Ja, wat dat sentivo echt ja, um tique emocionada, mas so ja, tá algo como disse, oh, nunca me não verwacht die high of die logra. Ja. Dus me toch een tique emocionado van, oh, oké, na te considerar-me toch bom artista, na minha vacina. Mas o Nasco é diferente gente, Nasco é diferente artista. Sim, sim, tu Luna, Nasco é diferente artista. Botai três biami também é magazine. Dus augustus tot september dan daarbij met dat willen binnen Vogue. En dan eigenlijk een exposure para nieuw talent na descobrir, etc. Para doen naar een podium
Want die na die Maar paga? No. Is het duidelijk. Anto, Is dit dat? ora bosali de pagina di Augustus. Bota niya mas pagina, nantabay ting mas exposure, riba bo? No, esta que eigenlijk é mesmo grandura, pero você vai leveren in um outro texto, porque of um outro portret, ou você vai usar mesmo portret, pero a minha escolha para se tu três via um outro portret. Dus dat in semana passada tinha photoshoot speciaal para a edição A. Kika sa ki a lever op te ainda. Ba niya reaction? Esta aqui a lever op. Ja, kom mij sowieso bastante volgers via Instagram. Die parece interessado de maneira de interview me of binnenkort niet moet een video van Wende. Ayer me manda carro grande com paripaia na Engeland. Para stylist que trabalha photoshoot. Dus wat hij kosten? Kubo paia na. Sim. Kiko bo mês está verwacht agora aqui? E que como tá mira bo futuro? Ja, a mim não tem a mim tá bem para dia, dus mim não tem echt manier toekomstbeeld van Kiko me bij assim. Cosi me tá bezig com eigenlijk logo me que hou tá me school, me docente de beeldende kunst. Esse é me que hou eigenlijk. Die me bij Corso ooit bij Biba, kom je voor Juda Corso com erro benang mas criatividade. Dus moet dat niet vallen je kost je op na Corso dan. Que men botin dembo achterhoofd zie kubo que maybe ba corso back. Sim. Pero bonsai ainda que momento. Não sei naquele momento, não. Botin mais desejo de que logra mais coisas dembo carreira como diseñador de arte. Sowieso ja, Amerika, sowieso. Ik zie algo naar Amerika. Voor de rest, gewoon go with the flow. Met wat ik het hebben bij mijn pad. Dus ook met eigenlijk bij focus op school. Met ik moet een 21 plus toets. Dus met dat bezig eigenlijk school eigenlijk. Para mij haal para setembro. E quanto tempo botin para bo ACC? Opleiding dura 4 anos. Quem tá bo diseñador ng kuta bo exemplo lang? Desenhador, tem eigenlijk mas tanto artista não kuta trading kunst, meneer Andy Warhol, anto com Sebastian Basquiat, porque me gusta echt pop art eigenlijk. Pero desenhador mesmo, não echt. Ja, porta Agatha Luiz de Prada. Kiko lo que bisa joven kutawaka wo kiko que kumisa asi mes kosko abotase. Lo que comecei a nang di gewoon se bagai começar, gewoon assim, ama começar com na casa, visto minha prima na saco de plástico, corta econômico na pai, tu na show de curar. Gewoon começar assim, né? Então brava com YouTube, awa que nada bom na YouTube, na Instagram, subir Corso tá hobby criativo de cozimento, para trabalhar, mama, compra coisa em panha, assim não tá. Vamos começar então gewoon doen, a mim tá gewoon doen, assim. Porque manda saludo para a família Nana Corso? Sim, me manda saludo para minha prima, minha tio, minha tanta, amiga. Me tô bem agradecido de que não tá suporte me, isso é bem importante. Me tá mais contento se você like and share o vídeo e corta subscribe na meu YouTube channel. Van seguir mantendo distância social, evitar aglomeração e me tá conta cubo para o próximo episódio. Tchau!